Assalamu alaikum, bizni kanalının görüşçüleri. Biz bugün Özgön Mal Bazarında koyların aldı sattığı bağları qanday ekenini bildirmekçimiz. Qatashılıklar kelse aldın ala keçirim sırayız. Bizni kanalga жазыла кетиңиздер. Алдын ала чоң рахмат. Тумандар мына кара койду алды тишкен союшка алдым дейт. 7700-гө. Тумандар мына 4 тиштик кочкор 7000 дейт. 6,5 сурада берип айтат. Канча? Тумандар мына 6 тиштик кой 10,000 сом дейт. Жалгыз өзү. Шуга кымбат айтып атат. 6 тиш 10,000 сом дейт. 6 тишти кой 9,000 сом дейт. 7,5 сурада 8,000 кесе берем деп отурат. 6 тишиде 9,000 сом деп турат. Екі тишти койлар. Екеуіне 15,5 сом атат. Ол ешкім берелік. Бұл отырған жер 15,5 атат. Екі тиш. Өзіңіздер көрсеңіздер болады. Койлар тесіле чоң койлар. Екеуіне 15,5 бұл отырған жер тұрады. Тұрғандар 6 тишти кой 11,000 сом дейт. Семіз екен. Тойғынға даярлы. Атынан көрсете кетейін. 11,000 сом дейт, 6 тиш. Оғандар 11,000 сом дейт. 4 тиш екен. Сұрағанын айтпайды, қанша сұрағанын. Туғандарым олар тиш бұзылып қозылар. 9 қарасында 8 деп тұрады. Олар 7,000 тегерек чымына келгенде. Туғандарым ол 2 тишті койлар. Чоң койлар екен. 9,000 дейт. 9,000 2 тишті койлар. Туғандарым ол 2 кой қозылары мен 4 тиштен екен. Арқысыдағы 15,000 көтені берілем дейт. 14,000 берілем дейт. 15,000 берілем дейт. Туғандарым ол қоз екен. 8,000 сом дейт. Қошқор 8,000 сом. 2 тиштігі болдырек қозы. Қарасы. Туғандар 6 тишти кой 8,000 сом дейт. Қолы 7,000 берді берілем дейт. Оның алтысын айтты, жалған айтты, бір ғана өзіне құдай білет. Біз айтты, шені қой өйдік. Таңдарынан қара қой 8,000 дейт, қозысымен, қозысы еркек. 6 жан айтты жоғары көрді, башындағы көрістен. Таңдарынан ол қозы қарасы 5,200 сағады беруедін одан, тиш бұзелек бұрғачы. Чоң қой 4 тиш, 18,000 дейт, қозыны сатылмайды бұл қойды. Туғандар мынау көп қой 2 тиш екен, қоз сұрғачы 8,000 сом дейт. Көп қой, көргеніңіз елі 8,000 сом, 2 тиш қоз сұрғачы. Туғандар 6 тишті қой, мынау шерігімен 14,000 алынды. Мынау шеріге мынау қой. Екотен 6 тиштен алынды 14,000. Туғандар мынау қой чоң қой 4 тиш екен, қозысына 12,000 дейт, қоз сұрғачы. Тесізден чоңда екен. Туғандар 6 тишті қой 9,000 сом дейт. Тесізден семіз қой жаққан еледі. Көрсесі қой тесізден чоң. Туғандар мынау 2 қозы 5,000 деп тұрады. Екотен еркек. 5,000 деп тұрады. Сұрағанын айтқан. Туғандар мынау 2 тиш қой 8,000 кемі бар деп тұрады. Қысыр дейт, сойған екен бұл. 8,000 сом кемі бар дейт, 2 тиш. Туғандар мынау өне бала ғой, енесі 6 тишкен, қоз сұрғачы 10,000 дейт. Қоз сатылбайды, бала сау екен. Жаман бала сау екен. 10,000 сом дейт. Қозысын азыр бір 3,000 берді. Сатылбады, сатпайын деп жалғы сатпайды екен. Екені 10,000 берді дейт. Соғандар мынау 4 тиш қой 7,5 дейт. Қозысымен бұндағы 2 тиш қой 7,5 дейт. Қозысымен қозылар бір ерге кіру қаш деді. Көрсөйді болады. 7,5 жақсы дейт сен мен ойымша. Қозылары менен. Соғандар мынау 4 тиш қой. Тесілдігі чоң қой мына.
9 ming deydi. Kemi var deydi. 9 ming so'm kemi var deydi. So'ganda ko'p qo'y 9,5 deydi. Mana balasi bilan 4 chiqqan, bu o'z yolg'iz 8 ming deydi. Qara qo'ydi. 4 tish qo'y 8 ming berem deb turadi, 8,5 deydi. Aska görünmeydi. Mana qo'y 4 tish 10 ming so'm deydi. O'z surg'achi 10 ming so'm. Qoldi 8 ming so'mlik deydi. O'z surg'achi 4 tishli qo'y. Sonra da 4 tishli qo'ylar 8,5 mingdan bog'lab belbey turadi. Qo'zlar erkek. Sonra mana 2 qo'y 8 dan satıldı qo'zlari bilan. Biri ekish, biri 4 tish, biri erkek, biri urg'a chiqqan. 2 tish qo'y 6,500 berdi. 6,500 o'zi 8 ming deb turadi. O'zim ekoten urg'a chiqqan qo'zlari 5 mingdan kemi var deb turadi. So'rag'lar deydi. Ular o'ylanib turadi, ne deb sakin deb. So'ganda mana 4 tishli qo'chqor 20 ming so'm deydi. Boshida cho'ng'im 4 tish o'zida teshikda cho'ng qo'y. Mana ko'rsatib bor. So'ganda mana qo'chqor 2 tish ekan, birinchi turgan. Qolganlari barcha ro'zi deydi. Mana 4 tish qo'chqor 18 mingdan deydi. Barchalar qator 18 dan bersam berem deydi. Qo'chqorlar desetine cho'ng qo'chqorlar. Mana o'rtada turgan qo'zlar ekan. So'ganda mana 4 tishli qo'chqor 17 ming so'm deydi. 17 ming so'm deydi. 4 tishli ekan. Qanchakalar ham chiqadi. Kim o'ylanib qanday deysizlar, kommentariyga yozib ketingizlar. So'ganda berkisi 6 tish ekan, 19 ming deydi. Bu 4 tish 22 ming dedi. So'ganda kommentariylar uchun jo'ylar o'ylamasa, biz uchun abdan mandili kommentariya yozib ketingizlar. Qanchakalar ham chiqishi mumkin. So'ganda mana 4 tishli qo'chqorlar ekoni 35 liralar. 35 ming kemi var dedi. Tezlikle çok qo'chqorlar. 6 tishli qo'chqor 18 ming kemi var deydi. Atından da bunun çok ekan. Mana o'z ekan. Bo'lishi 9 ming deydi. O'tirgan 9 ming. Onda bu iki o'zi var. Qo'chqor. O'z ekan 27 ming so'radi. Tish charalab o'zlar ekan. Qadar nol 2 tishli qo'chqorlar qator 10 don deydi. 4 qatorda 10 mingdan deydi qator. Qadar nol 2 tishli qo'chqorlar 10 mingdan deydi. Bog'da qo'chqorlar ekan. No, berasa turgan qo'z ekan qo'chqor. Bu 2 tish qo'chqor 12 mingdan deydi. Eko 24 ming deydi. Buna başlangıçtan 12 mingdan. Turgandan men hozirda eng qimmat qo'chqor oldim. 50 ming so'm deydi. 22 ming so'm beribdir. 6 tishli ekan qo'chqor. Ko'p desitine cho'ng qo'chqor. Bir 50 ming silishgan deb o'ylayman. So'ganda nol qo'chqor 4 tishgan 16 ming so'm deydi. 13 ming beribdir.